sesiphile nobani manje noJesu la ekhona in the most holy place. Kunezinto uNkulunkulu ezingasebenzi kwi-holy place, neza kwi-most holy place angithi ezingadingeki kwi-most holy place, but uzokwazi ukuzibona mawuya ku-Leviticus chapter 16 kwi-type and then u-apply anti-type ukuthi u-Israyeli nge-day of atonement wawenze njani. Niyenza bazalwane, wawukhuleka ngaphandle. Niyenza bazalwane, wawuthandaza ngaphandle. Umpriest ekuphi? Kwi-most holy place engaphakathi angithi ebancangela ukuthi kungabi khona oyedwa uNkulunkulu umpriest mephuma ngaphakathi osanesono. Niyenza bazalwane, ufuna ukuthi umpriest mephuma wonke umuntu abe njani, abe ngcwele. Niyenza bazalwane, ingakho kwethu uJesu asibe njani, asibeni perfect. Yikho ngithi bazalwane ayikho iplan okudlula leyana. Niyenza bazalwane, from eternity the plan was there. uNkulunkulu wasakhela iplan of salvation ukuthi makwenzeka ngene isono mina will come on their behalf. Yini yokuqala ngibuza umbuzo, yini yokuqala uNkulunkulu ayicreateayo before anything was created? Plan of salvation bazalwane. Before anything was created, even uLucifer doing this aka understand ukuthi kwayena kwi-plan of salvation wonke umuntu i-universe yonke is working ukusikwenzani ukubuyisana ukuthi abantwana baNkulunkulu kanjani babuyiswe kwini ezulwini ngenxa ukuthi i-plan of salvation uNkulunkulu ayakhile wonke umuntu uyiphathi yayo. Even us sikwi-part ye-plan of salvation, but we are sisiza uNkulunkulu eqedeni ini i-plan of salvation ngenxa usesingenile isono bazalwane. But angikho lapho bengidlula bazalwane ngenxa ukuthi ngifuna sibuke i-practical ye-plan of salvation. Kunento eyenziwo ubaba noJesu bazalwane. Mawufunda uMoses prophet uthi umprofeti uNkulunkulu noJesu, uNkulunkulu baba noJesu kwakubhlungu ukubona ukuhlukana. Niyenza bazalwane, kwakubhlungu ukubona. It was a painful process ukuhlukana kaBaba noJesu ngenxa ukuthi uJesu had to come and die for us. Niyenza bazalwane, ngicela ngene kuMatthew chapter 26. Sizokala ku verse 39 bazalwane. Sizokala ku verse 39. Babuqwa ngizocela ukuthi uhambe ngelakho ngesizulu ezisifunda ku verse 39. Kune verse eliku-Zachariah chapter 13 awunamehlo. Oh, okay. Ubana neBhayibheli lesiZulu bazalwane. Ngifanye ngizolivula la kwelami. Matthew chapter 26 verse 39. Uthi waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi wabafumana belele, wathi kuPetru, kanti beningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni kulingweni. Umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singadluli kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Esebuya futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abo
ayenzima wabuya wabashiya waya wakhuleka. Ngokwesithathu esho futhi lona lelo zwi khona wafika kubafundi wathi kubo, nisalele namanje niphumula, bhekani ihora selisondele, indodana yomuntu isiya kukhashelwa ezandleni zezoni. Bawethu ohlala ekhaya ezulwini, uNkulunkulu othandekayo, nawa amazwi akho Baba, khulumisana nabantwana bakho Jesu. Akekho komunye uNkulunkulu esingeza kuyena ngaphandle kwakho. Amen. Bazalwane, for 3 times uNkulunkulu ekhuluma nabafundi. Mawufunda uDesire of Ages bazalwane, ufunda mayelana neGetsemane. uJesu engena ethwala izono zethu ensimini yaseGetsemane. Uma ehamba uJesu uqale ahlale nabafundi kwi-upper room, abakhanselisha athe suka ahlale sabahlalise phansi. Angithi Passover fanele bagezane inyawo. uJesu abalinde ukuthi bayasukumana, ukhona osukumayo ufuna ugeza omunye, bonke bashawa ipride. Niyazi bazalwane, avela sukume, the King of Glory vele isukuma ibeka ithawula la, isukuma ifuna ukubageza inyawo. Then lesa senzo saba rebuke bonke ngenxa ukuthi babona uJesu ezehlisa wabawasha inyawo. Eqeda lokho, and then kwase kubakhona isidle. Esidlweni wathi uJesu khona ukuzongikhaphela kunina. Niyazi bazalwane, wathi khona uzongikhaphela kunina. Babuzana bodwa uNkulunkulu ubani ozongikhaphela, ukuthi uNkulunkulu ubani ozokhaphela. Wathi uJesu lo ngizogqobhoza nayo yena. Niyazi bazalwane, inside here there's a devil. Niyazi bazalwane, asingumvumeli uLucifer angene phakathi kwethu. Niyazi bazalwane, ngoba mawufunda umoya wesiprofeto uthi emva kwalokho uSathane wangena kuba kuJudas. Niyazi bazalwane, and then he came out, waphuma. Niyazi bazalwane, uthe sephumile kanti uJudas vele uthenga uNkulunkulu ngani ngo-30 pieces of what? Of silver bazalwane. A King of Glory wayidayisa ngemali encane bazalwane. Wahamba waya kubafundisi nabapriest, wahamba wayolanda bona ukuya la uJesu ekhona. Niyenza bazalwane. But after sephumile uJudas, wasala uNkulunkulu nabakhe abakhethile. Wakhuleka wathi uNkulunkulu, kulabo onginikeze bona ngiluzanga noyedwa. Unless ubani? uJudas. Angithi bazalwane, the son of what? Petition. Angithi uyena yedwa uNkulunkulu amluzayo kubafundi bakhe. But bazalwane, the time uJesu eqeda nabafundi, he sang a song. Bona uPsalms 117 wacula leyo ngoma ebaculela eseqedile ukubakhanselisha, ebatshela izinto abazobhekana nazo, but they were not ready bazalwane ukunjani ukuhlangana nalezi zinto abazohlangana nazo. But the time bephuma uthi uJesu awasesifikile asambeni, uma behamba baya kuphi? Baya la uJesu ejwayele ukukhuleka khona nabafundi. The time behamba ubaba wathatha zonke izono wazibeka kumngani wakhe. Niyenza bazalwane, mayihlala kumngani wakhe, the time izono zonke sayibeka kuJesu, uJesu waqala washintsha ubuso bazalwane. Uma eshintsha ubuso bakhe uJesu, izono zonke zehlabathi zabekwa phezu kwakhe. Uma ibekwa phezu kwakhe uJesu akwasakwazi ukuhamba bazalwane. Ukubona mawuthwele isigodi esisindayo, isigodi esisindayo siyasinda. Ngenza umzekelo ngesigodi sikalento sikagesi, noma uthwele usimende. Ukubona mawuthwele usimende abantu besilisa uyasinda kuwe, sikakhuluma unikeza umuntu esifazane, ngoba the time uJesu ubaba ebeka izono phezu kwakhe bazalwane, uJesu wayengasakwazi ukuhamba. If abafundi abafikanga ukuzombamba ngapha nangapha, wayezowa uJesu ewela ini isono sami nawe osaplan ukusenza bazalwane, noba usenzile ongasiconfessanga uNkulunkulu. Yethu uJesu ukunikeza that privilege ukuthi uphenduke bazalwane. Uthe suke uJesu egudla ensimini yaseGetsemane, wahamba nabafundi. Umehamba nabafundi thiwa wathula uJesu wangakhuluma. Ekuthuleni kwakhe akekho ocabanga ukumbuza ukuthi uNkulunkulu ngabe sekwenze njani. But bahamba noJesu. Nenza bazalwane, uma begudla uJesu uyakuphi? Uyokhuleka ukuyothatha amandla bazalwane
okubhekana nalesimo azobhekana naso manje ngenxa ukuthi isono sonke sesibekwe phezu kwakhe. If uJesu egudla kanje isono sonke sesibekwe phezu kwakhe bazalwane, uyena kusahambeki, sekunzima, inyama isakwazi manje ukwenza njani ukuhamba bazalwane ngenxa ukuthi sekubhlungu kuyena. Uma efika ensimini yaseGetsemane phezulu, uthatha uPeter, uJames, uJohn, ukhuphuka nabo bazalwane, wabashiya abanye ngoba bona babe close kakhulu kuJesu. Wathatha bona wakhuphuka nabo entabeni. Uma efika entabeni bazalwane, waguqa ngamadolo, niyeza bazalwane, wakhala uNkulunkulu wathini? Wathi uNkulunkulu, if le nkomishi ingadluli, hayi ngentando yami but ngani? Ngentando yakho Baba. And then wakhuleka oqala, wabatshela before asuka ukuthi cela nikhulekele nami. Niyeza bazalwane, uma besuka beyokhuleka, bahambe bekhuleka, befike benze njani? Yini into yokufika baqala bayenze? Bafike balala. Ngithi bazalwane, wahamba uJesu wayokhuleka, wabuya. uJesu njani? Usebhlungwini ngithi. Isono siphe kwakhe. Wahamba uJesu, wabuya uJesu. Ekubuyeni kaJesu ubafica kanjani? Aphinda bavuse. Niyeza bazalwane. uJesu usebhlungwini ufika ufuna nje that someone ngaleso sikhathi bazalwane ozomsiza ukumlekelela kulento abhekene nayo. Ahamba uJesu aphinde kuBaba, same prayer 3 times. Niyeza bazalwane, same prayer uthi Baba, if kuyintando yakho vuma lesi sitsha senjani sidlule mina. Lesi sitsha sinani bazalwane? Sinani lesi sitsha? Sinolaka lika Baba ngithi. For what bazalwane? For isona ngithi. Imagine ukuthi isono sibhlunga kangakanani kuBaba. Imagine isono sibhlunga kanjani sihlukanisa uNkulunkulu Baba noJesu. uLucifer uyafika kuJesu egijima ensi uJesu ehamba ensimini neza bazalwane eguqe ekhipha izithukuthuku zegazi ensimini. Uma uLucifer uyafika mawufunda umprofeti ku Desire of Ages, uyafika uLucifer uthi bonke abantu obakhethile as nation sebekubethrayile. Uthi bonke, even one of your disciples ukubethrayile usele wedwa. Uthi mawuhluleka manje wena noBaba nizohlukana ingunaphakade. Niyeza bazalwane, uJesu ufuna ini? Amazwi kanjani azomcomforta bazalwane? There is no one, the church is sleeping. uJesu mefika okwesithathu efika kubafundi ubafika kanjani futhi? They are asleep again. Usathi uJesu vukani. Niyeza bazalwane, uthi vukani manje. Uthi uJesu abanjani? Abavuke ngoba isitha sesinjani sesisondele. Niyeza bazalwane, lo mbitreya ubani? uJudas. Bazalwane, ngabe uyambitreya yini uJesu na? Are you sitting here betraying Jesus over and over and over? Ubhajwa isonweni esodwa daily bazalwane. Bazalwane, uJesu uthwala isono sethu ngenxa yokuthi ufuna ukusindisa thina. But akekho noyedwa kuthina ocabanga ukumsiza. We are sleeping as a church. Ushilo brother samkekelo ukuthi bazalwane, we are sleeping. Sibandelele, silele. uNkulunkulu udinga ukuthi asivuse. And lapho siyitshelani ukuthi we are holy and pure bazalwane. But uJesu mesibuka uthi leli bandla leli linjani? Li naked. If ufunda ngawo ku Revelation chapter 3 bazalwane, uverse uthi uJesu leli bandla linjani? It's naked, meaning it's full of sin. Niyeza bazalwane, ayikho into enhle ngalo. Ayikho into enhle. uJesu mekhuluma ngaleli bandla uthi ayikho into enhle alinjani? Li lukewarm. Meaning ukuthi libambizwe laphinde labamba uNkulunkulu. So uthi uNkulunkulu umuntu onjalo umenze njani? Uzomhla. And then uJesu mehlela uverse wena uthi uJesu ngimi ngakuphi? Unokha kuphi enhlizweni zethu bazalwane? Meaning ukuthi enhlizweni zethu asinayo uJesu. uJesu ngaphandle eminyango uyanokha uNkulunkulu uthi ngifuna ungena kunina. Kuneminyango enivalile eningafuni ukuyivula ukuze uJesu angene kuphileni kwethu. But yethu uJesu mefika ensimini yaseGetsemane ekhuleka bazalwane, ekhulekela thina for 3 times ngoba icrisis iyeza. If abafundi they pray, uthi umprofeti, if abafundi they pray ngalesi sikhathi bebezoma if uJesu efika icrisis yokuthathwa. But ngenxa ukuthi abavange bakhuleke noNkulunkulu, if uJesu the time efika ezolandwa amasosha ezomthatha, abapriest bahamba beyompersecute beyombulala, abafundi benze njani? Bahlakazeka bonke ngithi bazalwane.
vele ukugcwalisa isiprofeto bahlakazeka bonke abafundi kwabaleka wonke umuntu ngoba kuthi uJohane wayegudla lapha bazalwane uThosi wayegudla lapha kodwa uJesu la uJohane ugudla lapha no Peter same thing but uPeter makufika mase kufika kuJesu wenza njani uyamphika for 3 times bazalwane vele uJesu wayemtshela uzomphika 3 times but uPeter wenza njani he repented bazalwane esoneni asenzayo sokuphika bani sokuphika uNkulunkulu yethu Jesu the King of Glory bazalwane uyazi uNkulunkulu before le plan idlale bazalwane idlale emhlabeni uNkulunkulu the time ngena isono kuAdam noEva kunento eyenziwe uNkulunkulu uJesu uya kuBaba uyocela niyazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu uvuma ngiye kubafela niyazi bazalwane but the time sekufuna ukwazi ke manje ukuthi iuniverse yonke ingelo zonke ezulwini zifuna ukwazi ukuthi what will happen ngoba khona sebengena osonweni then uJesu aqhamuka bazalwane uma efika uJesu wafika wabachazela ukuthi he had to go down and die for them niyazi bazalwane wabatshela ukuthi ngizofa kanjani ngizotreatwa kanjani wachaza ukuthi uzohamba kanjani indlela yonke wathi uNkulunkulu ubuso beni nizobenza njani ukubuka uJesu ebulawa wathi ubuso beni nizobenza njani nizobufihla bazalwane ukuthi ningafisi ukubona your own creator ehlukunyezwa ngale ndlela but uNkulunkulu ninga intervene ngoba that was the plan of God bazalwane you have to thank God for the plan of salvation ngoba if ulahlekile manje wangangena embusweni meaning ukuthi when ufailile ungena kwi-plan of salvation niyenza bazalwane we have failed ungena kwi-plan of salvation if we didn't make it to heaven but uJesu had made a way for us noma bona kubhlungu lusife emcinezela bazalwane ekhipha ithukuthuku zegazi ekhala bazalwane ekhala kubaba ethi baba vuma if kuyintando yakho uNkulunkulu lesi sitsha senjani asidlule mawuthi uyofunda ngalesi sitsha bazalwane kwisambulo chapter 15 and I think 16 mawuyofunda ngalesi sitsha uNkulunkulu lolulaka bazalwane uJesu ayelithwele if you didn't make it to heaven bazalwane if you didn't make it to heaven lesi sitsha uzosiphuza esihulaka kaNkulunkulu lawo ma plagues lawo bazalwane yazi angazi uma ngiunderstand yini lawo ma plagues azokwehlela kubantu bazalwane abangamkhethanga uJesu yethu uJesu made a very beautiful plan for us bazalwane ukuthi noma makuthiwa iyafika icrisis bazalwane ye-Sunday law noma ingena i-great time of trouble bazalwane ilaso realize khona ukuthi yazi Jesu kusithanda ngempela if you didn't receive the plagues bazalwane lonke lama plagues if you didn't receive them you will uzobonga ukuthi Jesu you have done your part uNkulunkulu ngiyabonga what you have done for me ngenxa ukuthi I didn't deserve it bazalwane ngoba ubhlungu nendlela ekuzobe kwenzeka ngayo yilwane nabantu bazobe bebhekene the same thing bazalwane yobhlungu uJesu abhekene nabo ensimini yaseGetsemane imagine uNkulunkulu ethatha izono zonke imagine uNkulunkulu ethatha iblame wayithatha iblame uNkulunkulu wayibeka kuyena wayisethi Qwabe wathi Dladla wathi Mamkheso waqhubeka wathi Babudube when you will go free ipain yakho ngiyithathile ngayibeka kumina wena okwakho ukuhamba free uzobona makwehla ama plagues ukuthi all lo uNkulunkulu ngiyabonga what you have done ngenxa ukuthi ulaka likaNkulunkulu uJesu ugwinyele lona ngoba wena awukwazi ukuzimela yazi bazalwane ingelosi they portray themselves kuJesu zathi Jesu ongqona akwehle thina angqona akwehle noma ingelosi uNkulunkulu eyodwa ehamba yosifela uthi uJesu kudingeka uNkulunkulu uqobo kube uyena odilikayo ukuyothatha izono zethu azithwale ngoba ingelosi ayinayo ipower yokuthi ingathatha isono sethu imagine uNkulunkulu mangena isono ngoba Adam is supposed to die that day but uAdam akavanga azama ngoba Jesus stand between uNkulunkulu baba nobani nesoni wasi uNkulunkulu you know that plan esayenza nawo from eternity ukuthi mina will come on your behalf or on their behalf ukuthi makwenzeka bewe sonweni mina ngizokwenza njani ngizongena endaweni yabo
noma iplan ingakhelwanga thina kuphela ngoba kwakufanele iuniverse yonke ibone icharacter kaNkulunkulu angithi bazalwane. And then they saw the character of God. They saw the devil, bazalwane. He was a liar from the beginning, bazalwane. Asikwazi ukuthi olimi lesi ngaqamba amanga silekelele ubani uLucifer ngoba if singabaqamba imanga senze njani siphatheka no Sathane bazalwane. If isifakaza amanga ngomakhelane wethu senze njani lapho we are still belonging to the devil. Ingakho we have to confess our sins daily kuNkulunkulu ngenxa ukuthi zonke insuku siyona ngenxa ukuthi uJesu ensimini yaseGetsemane wahamba nezono zethu bazalwane eyithwele ehamba nazo bazalwane noma inyama ingavumi but uJesu wehla bazalwane wasithwala neza bazalwane wasithwala uJesu wahamba nathi bazalwane wahamba nathi ngisafisa siqhubeka bazalwane siqhubeke understand ukuthi uJesu ukusithwala kwakhe wahamba ibanga elingakanani bazalwane waze wafika esiphambanweni siqhubeka simthuka but wasithwala uJesu neza bazalwane wasithwala uJesu namanje usasithwele bazalwane namanje usasithwele uJesu usazoqhubeka sithwale until size simshiye neza bazalwane somshinga unaphakade imagine usungesophila ingunaphakade ngeke uphinde ube khona neza bazalwane wake waba khona ungaphinde futhi ube khona. Imagine ke masekuthiwa uJesu ubuyile uzokulanda icharacter sishintshile uNkulunkulu usesiguqulile wasinyusa wasisekhaya ezulwini 244 ayihlukani noJesu neza bazalwane noma ngathiwa liyapi undlu lihamba noJesu. Imagine ngoba uNkulunkulu baba bakuthiwa uJohn chapter 3:16 uthi uNkulunkulu wanikela ngoJesu ingunaphakade neza bazalwane unhloboni yothando lolu bazalwane inhloboni yothando unganikela ngomntwana wakhe ingunaphakade uthi nangumthatheni ingunaphakade ingakho nakubaba kwakubhlungu neza bazalwane yabona uJesu mechaza ngeingelosi echazela ingelosi ukuthi ubaba avela ubuso bakhe uzokubalekisa uboko ipresence yakhe ubuso bakhe kuJesu kuzoba bhlungu but thiwa ingelosi don't intervene neza bazalwane ngenxa ukuthi nizophazamisa iplan of salvation noma ingelosi izibona ziyafisa ngoba they have the power bazalwane ukuthi uJesu bethamele ngesiphambanweni egijima insimini yaseGetsemane ehambe ebhlungwini ingelosi ayingafika zimlekelele uNkulunkulu but ngenxa ukuthi uNkulunkulu had to reveal the character. We asked the question ukuthi uNkulunkulu sahlala phansi nenceku usibuzana ukuthi uNkulunkulu ibingekho enye plan ukuthi sengaze kuhamba wena the King of Glory bazalwane ibingekho uNkulunkulu enye plan and uNkulunkulu wasifeza ukuthi this is the plan ukuze icharacter yami ivele ukuthi ubaba uNkulunkulu baba unani unothando bazalwane. His long suffering ukubona abazalwane beyitika kangaka nje bebhize sabatheni benza konke ukungcole ebandleni uNkulunkulu is doing what his long suffering bazalwane ngoba engafuni nokuthi nani kube khona oyedwa njani olahlekayo bazalwane ngoba egcineni mawufunda uMose uthi egcineni akekho ngeke azaguqe sizosho sonke uNkulunkulu udilize umlilo ngenxa we deserve it bazalwane ngenxa ukuthi uNkulunkulu he was long suffering for us uyakubekezelela isono wenza isono for years uNkulunkulu ekulindile wenze for 1000 times uNkulunkulu ekulindile ukuthi ngimlinde nje ukuthi aphenduke uNkulunkulu na there is my blood nali igazi lami uNkulunkulu athi baba nali igazi lami usamka ngembeke ezandleni zakho uNkulunkulu but uJesu akulinde ukuthi confess your sins bazalwane confess your sins to me ngoba if ngiphuma endaweni engcwele isono sakho singakuwe singekho ngakuJesu uNkulunkulu mevele sibhakabhakeni uzosakazeka phansi niyeza bazalwane ngenxa ukuthi uthi uNkulunkulu uzakhala uNkulunkulu akhala uNkulunkulu athi akekho ozongilekelela ngenxa ukuthi lento ayenzayo yokudestroy uNkulunkulu even kuyena istrange bazalwane istrange act uNkulunkulu ngoba it's not in his nature ukubulala niyeza bazalwane but bazalwane ngenxa ukuthi he loves us he prepares a way for us ukuthi sibuyele ekhaya ezulwini ukuze and witness the love of God niyeza bazalwane utheme uJesu megudla ensimini that was love bazalwane niyezwa egudla ensimini yaseGetsemane kwakuwuthando bazalwane uJesu agudla ngalo uthando ubaba asithanda ngalo ukunikela ngendodana yakhe bazalwane bengesilinde noJesu 1 hour
uthi uNkulunkulu bengeke uzathi uJesu bengeke nilinde nami hour lodwa 1 hour. How many times we pray uNkulunkulu? How many times sithandaza kangakanani bazalwane? We don't pray. Senza sishaya yabona abafundi senza lento enziwa abafundi akithi ukuthiwa ngabufika semthani angithi buthi nje mase nya usuqulekile. The time uJesu ethandaza sincane lesikhathi esasithandaza abafundi, it was very small. uJesu ingakho ethi bengenilinde nami hour lodwa sikhulekeni 1 hour bazalwane and pray. Okunalokho we are what? We are sleeping. uNkulunkulu mekhuluma ngo sleeping bazalwane ukhuluma ngokulala spiritually, not physically. Silele spiritually la silimele la bazalwane. Ingakho if we are sleeping, we are sleeping spiritually. So labazalwane 3 times uJesu ekhuluma nabo, they are sleeping spiritually. Fanele ngabe they are bakhuleka noNkulunkulu. Ngoba uJesu ufisa nje ukuzwa ukuthi nikhulekile nami. Yethu uJesu esezulwini bazalwane ekhuleka, esikhulekele ekhaya ezulwini. Fanele sikhuleke naye phansi. Singalali iqwabe. Singalali bazalwane ngenxa ukuthi uNkulunkulu is praying for us. Niyeza bazalwane. And umephuma endaweni engcwele. Satholakala bazalwane ukuthi as Adventist i-message esinikezwe yona eTrangers message asiyipreachanga bazalwane sangabatshela bazalwane, and we didn't change the character bazalwane. Mangena iSunday law khona i-quotation it always iyangihlukumeza bazalwane. I think iMaranatha mangicela ningikhumbuze zinceku it's in the crisis that a character is revealed. Masalithi le voice eyophuma in the midnight ethi behold the bridegroom cometh. Uthi uNkulunkulu ila kuyobonakala khona ukuthi ubani obekholelwe emazwini akhe kuma Adventist. Niyeza bazalwane ngenxa ukuthi umkhwenyana usobese ngicela ningifundele bazalwane, ngicela ningibheke lapha emafonini mani now, ngiyacela bazalwane. Ngiyafisa bazalwane ngoba le quotation iyangidla daily bazalwane. Ukuze bakhona ngihlezi ngimtshela ubrother Mkhulu daily bazalwane iyangidla. Iyangidla bazalwane umethe uNkulunkulu it's in the crisis. Njalo umuntu uvela amakwinjani makune crisis ukuthi isimilo sakho simi kanjani. Niyeza bazalwane it's in the crisis njalo, it's in the crisis. Once uNkulunkulu akuvumela ukuthi ungene kwi crisis ethize isimilo sakho sovela. And benga understand ukuthi why uNkulunkulu had to bring Sunday law. Ibingekho enye indlela uNkulunkulu ongayenza, but we have studied and see ukuthi uNkulunkulu you had to bring Sunday law. You had to bring it. uNkulunkulu ilethe because kuyafuneka ukuthi Sunday law ibe khona bazalwane. Ukuze imilo zethu ivele ngoba asibonakali njengoba sila ukuthi imilo zethu injani. Oseyitholile bazalwane ngicela zinceku zami oyedwa angifundele. Subject lessons, page 412. It is in a crisis that character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. And the sleeping virgins were roused from their slumber. It was seen who had made preparation for the event. Both parties were taken unawares. But one was prepared for the emergency, and the other was found without preparation. So now, a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul face to face with death, will show whether there is any real faith in the promises of God. It will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation, when it will be too late for the soul's need to be supplied. Amen. Bazalwane ihlezi ngidla uNoah prepare the ark. Sifundile izolo bazalwane. Wawufaka umkhumbi ukudla. Yazi sihleli sifunda nezinceko. uNkulunkulu shows us ukuthi you have to balance this. We have to stock up
and you have to have food where engadini, because sifunda into engafani insimini bazalwane. Uthi usatshale kahle kufika isilwane sidle sikushaya sikuvala ukudla. Imagine ke makuthiwa ngena iSunday law bazalwane, sesingasakwazi ukuthenga nokuthengisa. Yini ezosenza sikwazi ukuma? We will choose the mark of the beast. Ingakho uNkulunkulu is long suffering for us ukuthi sikwazi ukuprepare bazalwane, ngoba it's in the crisis that i-character yomuntu injani la ivela khona bazalwane. Uthi umprofeti uMoyefunda brother sami uthi there's something naye I understand uthi there's something that bring the soul what with face to face with what with death. If when that voice iqala bazalwane iproclaim ukuthi nangu umyeni efika, that is the Sunday law bazalwane. If iSunday law ingena, uNkulunkulu will show ukuthi ama-Adventist abe prepare ngempela yini bazalwane. If uNkulunkulu ethi asize la, he's long suffering for us ukuthi we must be prepared bazalwane, ngoba kumele si prepare. Leyabo leya quotation njalo mangicatshanga ngepreparation leya quotation yangidla bazalwane, ngoba we haven't prepared enough. uNkulunkulu asikho prepared enough. Uthi kusenzeka ukuthi qhamuka ukuthi, uthi kusenzeka ukuthi qhamuka ukuthi, but uNkulunkulu is giving us that character ayenayo ensimini yase Getsemane ukuthi bekezelelani. Niyeza bazalwane, bekezela noma ngathiwa kubhlunga kangakanani, ngoba uNkulunkulu sinikeza that character ayenayo ensimini yase Getsemane bazalwane. Le time yokhuleka esibekezelela kubhlungu kuyena bazalwane, ukuhlukana nobaba, ukushiya iheaven iglory yonke edunyiswa zingelosi eyombatha inyama engeluthe utshani. uNkulunkulu kwakubhlungu kuyena. Niyeza bazalwane, but with love, ngoba ukuthi wasithanda bazalwane, he rejoiced doing that. Niyeza bazalwane, ingakho ke nathi in the country is preparing i-character bazalwane, is preparing i-character ukuthi noma ngathiwa qhamuka yiphi temptation uzokwazi ukubekezela bazalwane. Niyezwa, ngenxa ukuthi uNkulunkulu sifundisa izinto eziningi ngesikhathi ngezikhathi ezingafani. Bakhona abahlukumezekile la beqhamuka khona bazalwane, bakhona futhi abahlukumezekile in the country bazalwane, but uthi uNkulunkulu usifundisa ini? Usifundisa ukubekezela. Niyezwa bazalwane, uthi asibekezeleleni bazalwane. Niyezwa, ngenxa ukuthi isikhathi sesiseduze. Okwethu bazalwane ukuthemba ini? Izwi likaba, ngoba uthi uNkulunkulu ila kuzovela khona ukuthi ubani obekholelwa yini izwi likaNkulunkulu, ngoba uthi these two groups they were taken unaware. Niyeza bazalwane, meaning ukuthi they were sleeping, zombili zayilele. Niyeza bazalwane, ekulaleni kwazo zombili zayithathwa, ngoba uthi umprofeti iSunday law izofika as an overwhelming surprise. Akekho ozobelindela ukuthi izoqhamuka. Niyeza bazalwane, but ekuqhameni kwayo bazalwane ayisifike sinjani? Si prepared. Niyeza bazalwane, ingakho uJesu athi let us pray. Niyeza bazalwane, asihambeni siyokhuleka, asilinde noma i1 hour nikhuleka nami. Niyeza bazalwane, njoba sikhuleka noJesu ukhuleka nathi ezulwini. Niyeza bazalwane, wenzela ukuthi thina makufika icrisis yeSunday law sikwazi ukuma. Niyeza bazalwane, ngoba unaye uzoma nathi, ngeke sime sodwa soma nobani? NoJesu bazalwane. Ngoba uma ufunda ngoNoah, umkhumbi esifunde ngawo izolo, umkhumbi kaNoah bazalwane wawungavinjiwe imvula, ngoba leya mvula yayinzima kakhulu. Kwakufuneka ukuthi uNkulunkulu athumele ingelosi to assist umkhumbi ukuze ungalimali. Niyeza bazalwane, imagine ngoba njoba siprepare i-crisis ezayo, vele uNkulunkulu uzosilekelela. Niyeza bazalwane, ekuprepareni for ini i-crisis, ngoba mayifika i-crisis uJesu uzoma nathi. Niyeza bazalwane, ingakho ethi uJesu okwamanje pray with me. Niyeza bazalwane, insimini yase Getsemane, imani nami, susani izono, ngoba vele nginithwalelile izono zenu. Susani izono zenu nilethe kumina. Imagine uthatha izono zakho uyinikeze uNkulunkulu ekhaya ezulwini, akuthwalele zona. Mawufuna ukunderstand le part, uya kule Leviticus chapter 16 ufunde these two animals. Niyeza bazalwane, ezibekwe la, kunembuzi erepresent uAzazel, kunembuzi erepresent uJesu umpriest bazalwane. Lezi imbuzi zo2 kufuneka ukuthi uIsrael umpriest atransfer izono zonke zehlaba zaIsrael ngasesikhathi asitransfer. Mase kuthathwa lembuzi uAzazel iyolahlwa, uIsrael ngilesibili, uIsrael yokuclean uIsrael, then uIsrael usesinless useperfect akanasono. Niyeza bazalwane, yilento uJesu akutshela yona manje, athi bring your sins to me.
ngikuthwalele zona ngoba already uJesu wazithwala kuphi ensimini yaseGetsemane ethama ubaba ethatha izono zonke ezibeka phezu kaJesu walisindisa ihlabathi bazalwane and sizoqhubeka with the mind of God. Niyazi bazalwane sibone ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. The time uJesu evuka ethuneni kwenzakalani? Niyazi bazalwane kunento eyenzeka ekhaya ezulwini uJesu mevuka ethuneni ngoba lento eyenzeka ekhaya ezulwini uJesu mevuka ethuneni uthi alingwazi ukunjani ukungweshipha manje ngifuna ukuzwa kubaba ukuthi umnikelo wami baba wamukelekile yini kuwena. The time ubaba evuma ngekhanda emanga uJesu uthi umnikelo wakho wamukelekile uJesu wasekhulekela nathi uthi nginayo igroup elandelayo bazalwane okumele ingene leyo group inina. Niyeza bazalwane and Jesus is still pleading to the Father ukuthi baba bavumele bangene bazalwane amagate ezulu avuliwe uNkulunkulu usithwalela isono asikho isidingo sokuthi silahlwe asikho bazalwane but only sizolahlwa masingenzani masingalaleli into eshiyo uNkulunkulu. uNkulunkulu ngathi angangigcina bazalwane nibusise ezinqhubeka nokufunda ngosuku lanamhlanje ngoNkulunkulu. Amen. Amen. Ngicela ukuthandaza uNkulunkulu namandla nothandekayo siyacela Jesu siyabonga wasenzela kona eCalvary wasithwalela uNkulunkulu izono zethu singafanele Jesu uthandekayo. Siyayibonga iplan owasenzela yona eCalvary. Siyayibonga uNkulunkulu from eternity you created the plan. Wasenzela uNkulunkulu then Jesus voluntary wathi mina I will come on their behalf. Ngizodela ukuphila kwami ngize ngidele uNkulunkulu konke ngize ngiyofika ethuneni for us bazalwane for us Jesu wasenzela umuso ongaka uNkulunkulu ngoba umthetho wawudimanda umuntu owenza isono but uNkulunkulu wena wasimela phakathi komthetho ukuze singalahlwa. Jesu siyacela forgive us uNkulunkulu. Forgive us uNkulunkulu ngakunaki. Forgive sixolele uNkulunkulu ukuthi asikhuleki uNkulunkulu. Ubushilo ukuthi bengesilinde noma iawe lodwa nawe. Bawethu ehlala ekhaya ezulwini. Siyakucela uNkulunkulu. Ezisiphuma manje. Ezisiqeda uNkulunkulu icamp. Asiphindele emuva. Siyokhuleka bazalwane. Akwesihambeni siyofundisa uNkulunkulu abantwana osiphe bona ngenxa yokuthi uNkulunkulu bayi generation elandelayo. uNkulunkulu othandekayo ofisa ukuyisebenzisa. Sipha amandla Jesu othandekayo ukuthi kona konke osinikeze kona sikubambe njengoba kunjalo. Siyacela ke baba ukuthi ube nathi usilondoloze sonke ngamunye ngamunye ngoJesu. Amen. Cela siphume masizo phuma bazalwane sizo number 27 ukuvala.